وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. يكي الله سبحانه وتعالى تدل مولد بسنيد حمد يكي ينتري وجول إن لا من محمد صلى الله عليه وسلم يوجول صحابة فوق وجول إذن نانغال جوك بدينك بجوك نوكا يالله جوكي كان دينا تابتنا هور مكة يتتا كده ندير مكة. اللهم آمين. واللي في دون يالله يرمي نامو o so ganino en ɗo sunnaji ɗin sunnaji julɗele ɗen humodirɗe e julɗele farilla ɗen ka julɗele farilla ɗen joyi haray no woodi ko julɗe sunnaji bakitiɗe ɗe. ɗin ɗon sunnaji ko imma hara ko ratiba koko tabita e mum duuma e muɗum fayda ko nelaɗo accano, ma hara ko sunna waɗeteɗo wonde andini en wonde fana no mari sunna ratiba ado mum, no mari sunna ratiba ɓaawo mum. O andini en alansara on no mari sunna ado mum kono na ratiba, ala sunna yeeso mum. O andini en futuro on no mari sunna ado mum kono na ratiba, no mari sunna ratiba yeeso mum. O andini en geeƴe ɗen no mari sunna ado mum kono na ratiba, no mari yeeso muɗum sunna ratiba. O andini wonde subaka on no mari sunna ratiba ado mum mara sunna yeeso mum. mana alansara on e subaka on kañum mara sunna yeeso mum, wona ratiba mo wona ratiba. Fana on no mari sunna ratiba ado mum, no mari sunna ratiba ɓaawo mum. amma alansara e futuro e geeƴe alansara futuro geeƴe no mari sunnaji ado mum kono naɗi ratiba. futuronge geeƴe ɗen no mari sunna ratiba ɓaawo mum. wi ko sendi hakkude sunna e sunna ratiba si innama sunna tun ko wondene laaɗo no waɗayno sa ɓi feere waɗa laaɗo duumanoke mum o rerɗi noon wona joni o wi rahimallahu mra'an salla arba'an qabla al asr. allah yurmin neɗɗo juuluɗo darɗe nayyi ado alansara kono na sunna ratiba tawata ni laɗno duumino e muɗum tawa o settata e muɗum wano o duumorno noon naafugol ado fana e naafugol ɓaawo fana on e naafugol ɓaawo futuro e naafugol ɓaawo geeƴe e naafugol ado subaka on. joni noon e gayni ɗin ɗon waktuji ɗin joyi ma julɗele ɗen joyi. joni juma on noon yarli juma on kañum kadi no mari sunna ado mum e sunna ɓaawo mum. no mari sunna ado muɗum hadisaji buyi no holli wonde nelaɗo no rerɗini neɗɗon yo yahu ka juma law, so hewti law yo juulu bel ko allah taginanimo wo. haasi almami naati o jooɗo heeɗo o accirani juulugol o jooɗo heeɗo khutba on. ɗum noon hadisaji no ɗuuɗi e muɗum. joni noon si juma on salminama ɗon kadi on tino naafa wona sunna ratiba few kono ko sunna mutlaga tun no woodi ko ɗum o faalan yewtude ɗo. o wi juma kadi no mari sunna ɓaawo muɗum wona o ratiba noon. no tindina ɗum oɗo hadis mo abdullah ibne umar filli o attinoke en jangguinomo ɓaawo wonde annahu no kanko abdullah ibne umar salla o juulidino ma annabiyi wonde nelaɗo sallah sallam raka'atayni darɗe ɗiɗi ba'da al jum'ati ɓaawo juma on juulama. ɗum ɗon feƴƴino
holli wonde ɓaawo juma juulegol ɗon kadi ko waktu naafegol sa heɓi feere naaf wona sunna ratiba kono sa heɓi feere naaf on ɗon hadis no fotta sellugol mum o feƴƴino ɓaawo hadis heedɗo ɗon gon kanko watti wulure e temedere e nogay e jeego an abi hurairata radiallahu anhu ittama e abou hurayra yo allah weltanoma weltano sahaba ɓen fuu wattidayge maɓɓe qala o wi'i kanko abou hurayra qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaaɗo allah on maaki ida salla ahadukum ljum'ata si goɗɗo e mo juuli juma falyusalli yo juulu ba'daha ɓaawo juma on arba'an darɗe nayi oɗo rawahu muslim ko filli hadis o ko imam muslim en andi mo selli ken ɗo ko yamirore kono yamirore nden ɗo wona waɗɗingol few ɗum no fottana wonde na waɗɗingol ko rerɗingol ɗo yamira goɗɗo waɗu hunde kaari tawa a wona be o waɗa ko fi intérêt makko so waɗi no jogii nafoore so waɗani so o aroyata o waɗali a waɗali a juma min ko minino ya waɗu ko ɓay sa waɗi no heɓay no hunde kaari kono ɓay a waɗali naafuy haray ɗo ko wonno hakkude men kan no ɗon no waɗira noon ka no heewi waɗirde noon idan na yamiroje ɗen fof woni farilla ko ɓe yamirore nden arda e ko hollata e al alamaji ko hollata wonde ko be waɗe wonde nelaɗo no maaka yen waɗu ma allah subahana taala daala yen waɗu tawa ko be waɗe so on tigi waɗali toon ko tana sare kamba no ari e muɗum wonde yimɓe yamira yo waɗe tawa ko amru irshad ko gani ko yamiri goɗɗo rerɗingol en tun idan o wi mo juuli juma si goɗɗo mo juuli juma yo juulu ɓaawo juma on darɗe nayi yalli o jokkidira e ɗe ko ɗum feeñi ɗo kono en janngino ɓaawo wonde julɗele naafe ɗen ko ɗiɗi on tigi salmina ɗiɗi on tigi salmina o juula e nayi kono waɗo ɗiɗi o salmina watta kadi ɗiɗi o salmina hadis heɗɗo ɗon on ko kanko watti wulure e temedere e noga e jeɗɗi wa an ibne umara ittama e abdoulah ibne umar fayi radiallahu anhuma anna annabiya sallllahu alayhi wa sallam tabiti wonde no allah on kana o laatinoke la yusalli o juulata bada aljumuati ɓaawo juulugol juma on hatta yansarif ha o yalta ka juulirde o yaha ka galle makko fa yusalli raka'ataini fi baytihi o juula darɗe ɗiɗi ka suudu makko rawahu muslim idan ɗo ko feeñi kon siko ka juulirde naafutuɗa ɓaawo juma on waɗu darɗe nayi sa wari ɗiɗi tun kadi wona ndemareno harmi sabu ko feeñi ko yo hadis ibnu umar attiɗo ka o wi mi juulidi e nelaɗo darɗe ɗiɗi ɓaawo juma on ko feeñi kon ko ka juulirde ɓe juulunoɗo na ka suudu ko ɗon 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 ɓuri feeñude no wawi haraka ka suudu kono ko ɓuri feeñude kon ko abdoullah ibne umar jokkatamo ka nder suudu toon ɓe juulidoya toon cuuɗi ɗi on to maɗɗiyaji han ɗi wawa cuuɗi joni salon ji e salle à manger ji e ɗum ɗo e kurukuru wari fayde ko rentré couché wata ɗon o juuɗu ka nder ka juulirde hollugol wonde no dagui kadi ka juulirde juula ɗon ɗiɗi nafaaro ɗiɗi ɓaawo juma o ɓuri moƴƴude kon sikka juulide juuluɗa juula ɗon nayi sa hoti sikka suuduma naafoyɗa naafoya ɗon ɗiɗi ɗo woni hawtugol hakkude hadisaji ɗin rawahu muslim ko fillimo ko imam muslim dambugal heetungal ɗon ngal ko ngal ɗon watti temeɗɗe ɗiɗi e nayi ngal arana nga wonno temeɗɗe ɗiɗi e tati ngal ɗo wi babu istihbabi jaali nawafili fi lbeyti sawa'an ratiba wa gayriha والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام قال دم قال لك يوتتا كو يدغول wadugol naafiloji ɗin ka suudu naafa ka suudu foti noon ko naafiloji tabuttuɗi ɗin ɗum ko nayi
aɗo fana ma ɗiɗi aɗo fana e ɗiɗi si fana on juulama e ɗiɗi si futuro juulama e ɗiɗi si geeƴe juulama e ɗiɗi aɗa subaka o ɗiɗo ni ratiba o woni ko ɗiɗo woni ko ɗiya nafiloji luttuɗi ɗi wiɗen warɗi ka suudu wa gayriha wal amru e yamirore kadi bittahawuli e eggugol waylitagol sottugol lin nafilati fi naafilo on min mawdi il faridati e nokku kawn tigi juuli farilla ɗon o sotta ɗon o yaha nokku goo hara ko ton o naafoyi hara o naafitali ka o juuli farilla ɗon awil fasle baynahuma bi kalami ma o sendidira hakkude julde farilla nden e naafe ɗe siko ka o juuli farilla ɗon kono o fara naafutude o sendidira hakkude majji wowlugol so gayni julde farilla nden o wowla goɗɗum so immo o naafa si tawi ko o sottata ka place ka o juuli farilla on ɗon fi wota wa o wasi tawi ko ha joni ko julde wotere o tokkidiri joni noon kan haala ka o watta ɗon foti ko bagiyatu salihati on ɗum ko haala foti o yewtude goɗɗo foti o janti inde Allah no gerdi o wota o salmin tum assalamu aleykum o hawta ɗon kadi allahu akbar o watta ɗon naafe o sottani o wownani o waɗani hay fus assalamu aleykum immo kadi tokka ɗon salamu aleykum julde farilla allahu akbar julde naafino ko ɗum o faalani yewtude ɗo e ngal dambugal o waddi hadise arano on ko on ɗon watti wulure e temedere e nogay e jeetati عن زيد بن ثابت رضي الله عنه إتما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وندن الله أماكي صلوا أيها الناس في بيوتكم جولي هيكو أنو ييمبه كچودي موم هيكو أنو ييمبه جولي كدي كچودي مودون فإن أفضل الصلاة تبتي وندكو بوري موجود جول دندن salatul mar'i ko julde neɗɗo on fi baytihi ka suudu makko illa al maktubata sina julde farlinde nden hari yette so ɓe fuɗɗike moosude julde nden ko ɓuri moƴƴude kaka cuuɗi ne alhamdulillahi aden ko ɓe wiyata ɗo yay ka juulirde jaka ko julɗe naafiloji ɗin a naafugol ka suuduma ko ɗum ɓuri moƴƴude a naafugol ka juulirde kono julde farilla nden nden ko ka juulirde de awa ko teddungal maɓɓe muttafaqun alayhi no fotta e sellugol muɗum hadis heeddo ɗon on kanko watti wulure e temedere e nogay e jeenayi wa an ibne umar ittama e abdoullah ibne umar radiallahu anhuma ani nabi sallallah alih sallam o itti e nelaɗo sallah sallam galan laɗo maaki ijalu waɗe min salatikum immorde e julde moɗon yoga e julde moɗon naafe fi buyutikum ka cuuɗi moɗon wala tattakhiduha wota on jogito cuuɗi mon ɗin ta on waɗuɗi quburan wa gabruji tawa juulataki few no wodi woɓɓe goo ka suudu maɓɓe julde nden ala ton geɓal few juulata ka suudu fes ko faanda ɗo ko wiɗen kon ko naafe o naafarilla on de ka suudu si on tigi salligike toon ko fur ha ka juulide ko naafata o naafa ɗon so hote ka suudu lanni na naafugol jemma wona naafe ñalorma hara on tigi waɗi suudu ndum wa gabruji ɗin juulatake ɗum ɗo holli wonde ka gabruji juulatake yani ka berɗe wonton juulatake o wi tan waɗiri dey cuuɗi mon ɗin wo gabruji tawa juulatake fes waɗe yoga e julɗe mon naafiilo ka cuuɗi moɗon mo jemma juula ber ko allah taguinan ma o ma ɗum e rakatul fajiri on waɗa ɗon ma ani witiri on waɗoyamo toon ma siko fana si noddinama juula ɗon ɗiɗi ka suuduma arta noon sa hewti a tawi wagtu no lutti juula ber ko allah taguinan ma o wana noon wana noon muttafaqun alayhi no fotta sellugol hadis o hadis heeɗo ɗon o kanko watti wulure e temedere e capantati wa an jabir ibne abdillah radiallahu anhuma ittama e jabir ibne abdillah allah weltanamo kanko e ben makko qaala o wi'i
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلال أماكي إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده si goɗɗo e mon gayni julde mum nden julde farilla nden ka juulirde makko ko yahi o juuloyi julde farilla nden ka juulirde o gayni falyajal yo waɗan li baytihi suudu makko ndun kadi nasiban geɓal min salatihi e julde makko naafe fa inna allaha tabiti wonde allahu on jaa'ilun ko o waɗowo fi baytihi ka suudu makko kanko min salatihi e julde makko nde o juuli ka suudu makko hayra moƴƴere si tawi on tigi yahi juuloyi ka julde o juuloyi ka juulirde julde farilla e naafe ko o heɓi o waɗi toon wo so arti suudu nun kadi yo ndu heɓu geɓal seeɗa ka julde makko naafe sabu allah waɗay barki e moƴƴere e nde julde makko nde woni e juulude ka suudu makko o waɗay ɗum sabu barki ka suudu o waɗay moƴƴere ka suudu juuletendu e mum naafe e suudu ndu juuletake e muɗum moƴƴere nden na gootum moƴƴere nden na gootum no gasa allah waɗa sabu naafe ko wonɗa e naafude ka suudu kon o ɗuyta albala uji ɗin o ɗuyta sunuji ɗin o ɗuyta tampere nden o hebbina barki kin o fewna ɓiɓɓe ɓe o waɗa nokkure barkinade nokkure ka allah rewete e ka allah rewatake na gootum rawahu muslim hadis heɗɗo on kanko watti wulure e temedere e capantati e goho وعن عمر بن عطاء اتما أودو أن نافع بن جبير وند نافع بن جبير أرسله نليم كانكو عمر بن عطاء إلى السائب ابن أخت نمري ونلمك السائب هم بوني وويكو بيتو بندرا ونمر هذا فبنا إن أنداب o neli mo yasaluhu himo landomo an shay'in ga e hunde ra'ahu nde o yi'i aw ra'ahu nde yi'i minhu e makko muawiya ibnu abi sufyan fi salati ka julde yaw o landoyomo ene sa'ib muawiya yi'i e julde ma nde goɗɗum yiiɗa waɗa goɗɗum e julde ma o wowli goɗɗum o yahi o landoyi kanko omar ibnu ata o landoyi assaib fagala saibu inni naam hi woodi muawiya ko yii goɗɗum e julde an o wowli goɗɗum honɗum o wi sallaytu ma'ahu ljum'ata min assaib mi juulidi e muawiya julde juma fil maqsurati ka raɓɓinɗinnandu maqsura lamɓe ɓen ɓaawa ɗo ɓay woɓɓe goo warama ka juulirde wona omar tufama ka juulirde ali tufama ka juulirde lamɓe arɓe ɓaawa ɗon ɓen ko honɗum ɓe waɗi ɓe waɗani hoore maɓɓe pilasi hum ka juulirde ɗon ko beru maɓɓe ma kamɓe e gardiɓe ma kamɓe ɗo ɓe prosɓe ɓe hooli ɓe andi ɓe ɗo ɓe hulatana maɓɓe ɓe mahi ɗon ɓe waɗi ɗon cuhu ngokkun ni waɗi ɗon maksura ko beru eni maksura ko beru ɗum ɗo pet beru seeɗa ɓe maha ɗon ni tawa ɓe naata e kamɓe dara ɗon no tokkodiri saffuwol ngol ni kono na ɓe dara do yimɓe ɓe o wimi juulide e makko kanko Muawiya e kun e nokwa konko hum waɗa kun ka juulirde fi lamɓe ɓen kaɓe suuɗo na hande laamu lamɓe ɓen fuɗɗu ɓe huli wareede yaneede e muɗum ɓe tawi hara ɓe yiɗa ɓe waɗa heedode hakkude maɓɓe yimɓe ɓen tentini so tawi on tigi mo anndi ko woni wadde kon welata yimɓe ɓen mo anndi aray mo jogi ayɓe buy ko ɗum aray o waɗa heedode molanade hakkude makko e yimɓe ɓen ta goɗɗo moltoy ɗon tun ara ɗumannoma woɓɓe goo hara naaro go waggol ko moƴƴi kono neɗɗo ko moƴƴi o ko moƴƴi hara no woodi ayɓe no woodi woɓɓe goo ɓe yiɗa ko moƴƴi si tawi lanɗo no wadde ko moƴƴi ɓen ɓe yiɗa ko moƴƴi hara ko ayɓe makko no woodi ɓe yiɗa ko boni si lanɗo no wadde ko boni ɓe yiɗuɓe ko moƴƴi ɓen ɓe yiɗamo ko ayɓe makko andi no wonti gerti o haray
ɓay Allah subahana taala e ñeeñal makko o waɗi yimɓe ɓen woɓɓe goo ko moƴƴuɓe yiɗuɓe ko moƴƴi waɗoɓe ko moƴƴi woɓɓe goo ko bomɓe yiɗuɓe ko boni waɗoɓe ko boni andi ɓeɗo ko contraire idan no wawi wo no wawi e nder jama on lanɗo on no sifori wo no sifori no woodi yiɓɓe no woodi ayɓe joni noon fii hiwgol hoore ma siko moƴƴo o hiwgol hoore makko e ayɓe ɓen o waɗa heedode siko bonɗo o waɗa heedode hakkude makko e moƴƴuɓe ɓen taɓe régil mo idan o wimi julde e makko e o maksura falamma sallama al imamu sanga almami on salminno ɓumtumi immi fi magami ka darande an kami darinomi juuli ɗon mi immi ɗon direct fa sallaytu mi juuli mi immi mi naafiti ɗon falamma dakhala sanga o naati kanko mo awi arsala ilayya o neli ha e an yomi yew mi yehi fagala o innimmi la taud lima faalta wota fillo ko waɗɗa ko ida sallayta aljum'ata si a juuli juma fala tasilha wota a jokki tokkidir e juma on bisalatin julde goo hatta tatakallama ha wowla aw takhruja ma yalta wota salmin juma on tun hawtoɗa ɗon kadi habbirana julde goo naafe goo fa inna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam tabiti wonde nulaɗo allah on amarana bi dhalika yamiri men ɗum wonde wota men tokkidir julde juma on e julde goo fowdo hara men sotti ka men woni ɗon ma men wowli o yamiri men allah nusila wota men tokku salatan julde bi salatin e julde wonde goo naaɗe noone gooto hatta natakallama ha men wowla aw nakhruja ma men yalta ko hon ɗum famotoɗo joni si a salmini juma on tun assalamu aleykum juma wuri hay goɗɗo andali wuri hay a salmini fayda a hawti kadi allahu akbar a watti ɗum darɗe ɗiɗi a salmini no gasa mo anda wonɗo me darde inna ndara mi anda ɓe sina fana juuli te ko darɗe nayyi ɓe juuli almami salmin tun kam ɓe yimmi ɓe watti darɗe ɗiɗi no wawi mo anda sikka ɗum ka joni noon si tawi a sottiɗon a yahiɗa no anda nden julde nde juuloyɗa ɗon e ndede salminɗa ga wona gootum séparation waɗi idan ɓe séparation wona hakkude julde farilla nde e julde naafe ɗen séparation on imma ko wowlugol si a wowli ima waɗi baqiyato salihati ha a gayni a waɗi baqiyato salihati ha a gayni sa immi ka ɗon a naafi no anda kam pelletti nden ɗon e ndede salminɗa ɗum ɗon na gootum tokkodira few parce que distance molnaɗon e hakkude muɗum masi a wowlide goɗɗo a waɗi téléphone alo salamu aleykum naala toon iɗon e jam a gayni ɗon a gayni a yimmike a habbiri andama ko julde wonde ko fuɗɗitande rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim ɗo no tuggi e juma on kono no taggi e julɗere nden fof andi ka hadis makko ɗo fuɗɗode nden ko tuggi e juma kono ka lannode wonoyi fof ɓay o wi allah nusila salatan bi salatin ko nakira bada annahi o wi o haɗi men wota men jokkidir julde e julde ko nakira ko julde o julde dow ga o wi ida sallayta aljum'ata sa juuli juma fala tasilha wota tokku e juma on bisalatin julde goo hatta takallama ha wowla aw takhruja kono o wiɗo fa inna rasulullah sallah sallam amarna bi zalika allah ɗo yamiri men wonde allah nusila wota men tokku salatan julde o julde bi salatin e julde goo ɗo fana naatiɗo e futuro naatiɗo gueƴe naatiɗo طيب نكمل هذا الباب باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقتها
gal dammugal ɗo watti 5 rerɗingol juulugol witiri on e ɓangingol wonde witiri ko sunna tentuɗo wona farilla e ɓanginalngol en waqtu witiri on ko ɓorde honto heɓi honto ko fewɗon to juulete hadis arana on ɗo kanko watti wulure 152 an ali radiallahu anhu ittama e ali radiallahu anhu qala o wi alwitiru witiri laysa bi hatmin wona ko tenti ko farli ka salatil maktubati wona julde farlande nden walakin kono sanna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on sunnini juulugol witiri on gaala o maaki inna allaha tabiti wonde allah witiri on ko fuujuɗo yuhibbul witra mo yiɗi ko fuuji kon ko o gooto mo yiɗi gootum witiri on ko imma go'o ma tati ma jowi ma jeɗɗi ma jeenayi fa awtiru juule witiri ya ahla alqur'ani kono yimɓe alqur'ana ɗum ɗo ko maako nelaaɗo laaɗo maaki allah ko fuujuɗo ko gooto wala ɗimmo himo yiɗi ko fuuji kon fuujine julde mon nden mana juule witiri ko onon yimɓe alqur'an ɗum ɗo holli ɗo ko yamirode fa awtiru waɗe witiri juule witiri kono holli na farilla sabuna konngol alingol o wi'i wonde witiri wona farilla wa julɗele farilla luttude ɗen kono noon ko nelaɗo waɗi sunna ko sunna tentuɗo rawahu abu dawuda wa tirmidi wa qala hadithun hasanu cheikh albani maka sahihul jami hadis o mo selli hadis he ɗon kanko watti wulure e 153 wa an aishata radiallahu anha qalat ittamenen men aicha o maaki min kulli leyli e jemma on fof kadi awtara rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah waɗi witiri wona jemma on fof mo wadde witiri de kono o waɗi witiri fewndo o fewndo e jemmaji ɗin fof o wi min awwali leyli o waɗi witiri ka fuɗɗode jemma wonde o juula geeƴe ɗen tun o waɗa witiri wa min awsatihi e ka hakkude jemma o juula geeƴe o huylo ha so maƴƴoyi tum beele jemma o ɓango o salligo o naafa ko allah taginani mo o waɗɗa witiri wa min akhiri e ka lannode jemma kadi wonde o juula geeƴe o beelo ha ka takko subaka o ɓaŋoyo o salligo o naafa ɗon seeɗa beete ko allah taginani mo o waɗa ɗon witiri bimana jem ɓorde ka geeƴe juula ɗon e fajiri feerude hakkude ɗon ko wagutu fi waggol witiri nde waɗɗa o oɗo hadis o wi wantaha kono lannoyi witru makko ila sahari ka wendogu yani ka sakkitode fayda witri makko on fou ko waɗayno ko ka wendogu yani fewndo ka sulleteɗo sahar ko takko ka fajiri ni feerata ɗon ko ɗon ko sakkitoɗo e duumade law ka fuɗɗode o waɗayno witri ɓaawo geeƴe ɗen yahoy ha o watti wadde witri on ka hakkude jemma kono ka sakkitode witri makko on ko ka lannode jemma ka takko subaka muttafaqun alayhi no fotta e sellugo hadis o hadis heɗɗo on kanko watti wulure e 134 wa an ibne umar ittama abdullah ibne umar radiallahu anhuma anna nabia sa sallam qal wonde no lalallah maaki ijalu waɗe akhira salatikum billeyli lannode julde mon nden jemma waɗe ɗum ɗon witiran hara ko witiri on ete julde mon jemma nden hara ko hombirɗon ko witiri manamum ɗo si tawi hiɗa andi a immoy to jemma juula wota waɗa witiri ka geeƴe salmina geeƴe to waɗa witiri immoyɗa noon naafa kono si a tañƴinike a immoyta ko iɗa ronki joni waɗu witiri on ka juulɗa geeƴe ɗon si a softoyi a heɓoyi softede e nder jemma on immo naafa haka falɗa on kono tawat noon witiri ɓaylan maki witiriji ɗiɗi witiri ɗiɗi wattake nder jemma goto oɗo hadis muttafaqun alayhi fotta sellugol makko hadis hen ɗon kanko watti wulure e 135 wa an abi saïd al-khudri radiallahu anhu ittama ɗo anna nabia sa sallam qal nelaɗo allah maki awtiru qabla an tusbihu juule witiri ko adi weetugol ko adi on weetude witire yani juule witiri on ado weetugol ngol tanti accu ha weeta so juula witiri rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim ɗo kadi ko yamirgol witiri
kono fo e muɗum no yamirore farilla hadis heɗɗo on kanko watti wulure temedere capantati e jeego wa an aishata radiallahu anha ittaminen min aicha yo allah weltanum anna nabiya sallallah alih w sallam wonde laaɗo allah on kana laatino ke yusallihi mo juula salata hu julde makko nde billeyɗi jemma imo imma nafa jemma kanko nelaaɗo wahiya tawanene min aicha mu'taridatun hino taƴiti bayne yedayhi yeeso makko taw aicha no waali taƴiti yeeso makko fa ida baqiya al witru si heddi kana juulugol witiri on ay gadaha o findina nene aicha o wi fa awtarat nene men aicha waɗa witiri kañum kadi no ari e oɗo o wi miɗo walotono taƴita yeeso nelaɗo ani sunnu yaaja ka danki woniri toon ko telen ka qiblan woniri ɗon ndaɗo immo juulugol nen men aicha no yeeso makko o wi si o ari sujjugol gamasani o ɓuccammini koyɗe tawa koyɗan miɗo focci ka o sujjata ɗon so darki o jangi waɗi rukku o ɓantike o ari sujjugol ala ka o sujja sina ka koyɗan o memani koyɗe an ɗen ɗon mi ñobbo o wi mi ñobba koyɗe an ɗen o sujja o adduno ɗum ka hadis ko abou hurayra wi no filli wonde no taƴa julde neɗɗo e bareeru e mbabba e sonnajo ɓay aicha nani o inni o wi o nandinamen e bareeri e babbi allahu akbar mbeɗen taƴa julde goɗɗo o nandinamen e bareeri e babbi min miɗo walto no taƴita yeeso nelaaɗo tawa emo juulude so ari sujjugol ngol o ɓuccanmi mi ñobbo o sujja ida miɗo yeeso makko ko ono wiya toon joni sonnajo si taƴiti yeeso juulowo haray julde makko nden boni yani kanko o faami wonde ɗum ɗon wonde abou hurayra falju ɗum ɗo bonnata julde haalan ɗuuɗi toon ha ko naɗno wonde e muɗum ko holli wonde nelaaɗo o immoto no naafa wonde o acca ɗon aicha sitamo ande aicha no ronki hara o findinalmo ka naafe ɓay naafe nafarilla kono so hewto e witiri on ɗum ɗon ko sunna tentuɗo o wiya aicha immo waɗa witiri on immo witira aicha immo waɗa witiri holli wonde ɗum witiri on ko ka lannode ko ɗum hombirte julde jemma rawahu muslim wa fi riwayatin lahu ari e filla e makko kanko mo imam muslimu filli fa ida baqiya al witru si luttoyino witri lan naafi ha lutti waggol witri ngol gaala laaɗo makanamo ɓuumi immo noon fa awtiri waɗa witri ya aishatu ko ayo aicha immo noon waɗa witri ɓo immo o waɗa witri hadis heɗɗon on kanko watti wulure temedere capanɗe tati e jeɗɗi wa an ibne umar ittama e abdoullah ibne umar radiallahu anhuma anna nabiya sallallah alih w sallam qal wonde lalallah maaki badiru subha bil witri waɗe tiro subaka on witiri yani yaccine adodire o e subaka on waɗugol witiri ado subaka on arde badarahu ko aditagol mo adite subaka on waɗugol witiri taw on accu ha subaka on ara subaka on atto on waɗugol witiri atte subaka on hara on waɗi witiri subaka on ara rawahu abou daoud wa tirmidi ko ɓe fillimo wa gala tirmidi wi hadithun hasanun sahih hadis on no moƴƴi no selli cheikh albani maki ka sahihul jami hadis on imo selli hadis sakkitiɗo on ɗo kanko watti wulure temedere capanɗe tati e jeetati o an jabirin ittama jabir bin abdillah radiallahu anhuma qala o wi kanko jabir qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maaki man khafa mo huuli alla yaquma min akhiri lleyli wonde o immoytako ka lannode jemma o hulita o ronko immagol ka lannode jemma ka tataɓal jemma sakkitingal fal yutir awwalahu yo juulu witiri on ka fuɗɗode jemma ka arande jemma wa man tami amono tañƴini an yaquma nde o immoyto akhirahu ka lannode jemma tataɓal jemma sakkitingal simo tañƴini o wawa immade ɗon on tumati yo accu o immoyo toon o naafa fal yutir akhira llayli yo waɗa witiri on ka lannode jemma fa inna salata akhiri llayli tabiti wonde julde juulande ka lannode jemma ka sakkitode jemma mashhudatun ko seedande ko tawande malaika ɓen aray tawe nden julde ɗon
ɗon ko mana go mana ɗimmo on haray wonki on tinkin no ɗon haqqille ɗen no ɗon ko waɗi haray ɗon no deƴƴiti gidi gidire ala haqqille ko heewi kon si goɗɗum waɗi peŋ haqqille ɗen hucciray toon so woni noon kallanɗode jemma ɗon haray no deƴƴiti haqqille ɗen haray no tawa ɗon o wi wa dhalika afdalu ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim mana ɗum ɗo so tawi on tigi no tanƴini o yimmoy to jemma o wawa nafude yo nennu waggol witiri on si tawi o tanƴinaki ɗum wota wono la fil iri wala fil nafir wona ka julaɓe wona ka militaire ɓe yani wonti nafaali ka fuɗɗo o waɗali witiri ka fuɗɗode jemma o waɗoyali kadi witiri ka lannode jemma en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami e dina kan faamu sello asken kadi gollitirgol o jaɓana golɗen ko wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin Thank you.